Kitabu cha Maira mriango wa 44 mstari wa kwanza hadi wa 13 hanamba bahamutwa shughulikiraye mukia Bwana ndamukombora wakati wa shida. Bwana ndamurinda na kumwika moyo, andamuhasa kahizatsi kandamwangiza mikononi mwa mahaduiye. Bwana ndamusaidia ndiho kala mkongo, andamuhoza makongo gakakwe gosi. Namba nyonera mbazi hewe Bwana nihoza mana niza kuhendera dhambi. Maadui yangu mananine na vii andafarini na dzina risahauliwe. Kila mtu anitsembereraho mananena ulongo kuno mioyo yao ina kunzumanya katsinzira gonyama na mbola konze na kutangaza osima nimenao ni kuambira njama zulu zangu manani yazira maishomu manamba agwirwa ni ukongo muisana iye kandarungarira kaheri kula tandani ng'ako. Hata msenangu akuria nakusa nirie mwamini iye ariye ria chakuria hamwenga nami adzanigalukira. Ela uwe hewe Bwana nionera mbazi nihoza ili niarihize kisasi. Joni nindamanya kukala na kufahiza maana hadui wangu kandakala na ushindi zulu zangu. Kaiza ukamilifu wangu uwe unanisaidia na kunikamberezo kare na kare. Na alipwe Bwana Mlungu wa Israeli hangu kare na kare hata kare na kare. Amin. Amin.